Patos cuma antuk galas ada pecik puniki. Sana ka picaring padewekan di tiangin sedurung di tiang kuning ayang atur ukura yang dumun di tiang aturan panganjali rumah. Sosial. Sana wang yang di tiang Bapak Gubernur Bali lan wakilnya nih. Sana banget kusumayang di tiang Bapak Wali Kota lan wakilnya nih. Sana kusumayang di tiang Bapak Gubernur Jabat Jagat Bali Dewa para semeton sana terusnya hentiang. Ayu bagian pisan aturan tiang macam kita sayang bijiwasi. Utawi Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang asuh kedewara nugrah ide. Tiang Presiden Riki Jagi ngaturan sampramu wacana tur Presiden Iraga Mapuntu. Irika nyarangin ide pembukaan pesta kesenian Bali 9 September 2019. Ide dan nisane wangiang tiang pesta kesenian Bali inggih punika acara saningi ngeninin inde kesenian lan acara sani presiden memargiang kesenian ring jagat Bali nih. Sedurung titiang lantur matur lugerayang dumun titiang muningayang akide amatre inde kesenian punika sani mewaste kesenian inggih punika samian sani mewaste becik une tur kami ring suang-suang pada laksana sani kawasan kreatif Taman Ring Jagat Bali nih. Taler iraga para yawana Bali. Patut pisan melajahin seni lan budaya Bali mangde budaya nih. Nenden Presiden Ikal. Selanturan ipun ketujuan kewentena PKB utawi pesta kesenian Bali inggih punike nenten jetios keanggen lestari yang mewah ngwardiang budaya Bali turu ngandung para semeton Bali nih mangde Presiden memangguhang jagat Bali sani raharja genah ring loji nawe lan mangde Presiden kalau tah kedua negara ide dan sani kusumayang titiang wantah kadi asep punika amat sani Presiden bakta yang titiang iring je ngawiten antu melestarian budaya Bali mangde Presiden memangguhang jagat sani sayan rahaja yeneng wenten iwang utawi nenten manut ring sajeroning anggah ungguhin bahasa Bali nih titianu nas agung rene sinampura punya pinake wasane kupulang titiang aduk para mesaki bisa